Setelah menjalani pelatihan selama 3 minggu, personel yang dimobilisasi Rusia mulai beroperasi di medan perang. Rekamannya ramai beredar di media sosial Twitter pada Selasa 29 November 2022. Kendaraan lapis baja yang dimobilisasi dari wilayah Rostov sedang mempersiapkan pertempuran. Sekelompok personel yang dimobilisasi tidak keluar dari tank. Mereka menembak, bergerak maju, menyerang posisi pasukan Ukraina. Memasuki hari ke-279, Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, dan 2.572 kendaraan udara tak berawak, serta 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. После того, как призвали, у нас 3 недели было обучение, мы там вывозили, стреляли, механики готовились, ездили, то есть, все нормально. Да и в принципе нас тоже нормально обеспечивают, вроде бы все одеты, такие, у них там тоже свет не мертв, все четко у нас. Все работает в штатном режиме, выезжаем работать. После того, как призвали, у нас 3 недели было обучение, мы из танков не вылазили, стреляли, механики готовились, ездили, все нормально. Да и в принципе нас тоже нормально обеспечивают, вроде бы все одеты, такие, у них там тоже сидит не мерзнет, все четко у нас. Все работает в штатном режиме, выезжаем работать. Прорвемся, нормально все будет. Саня, как настрой, брат? Работает. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.